Ki pulit ki SDRF ki SOT bat ki pat ba ka thain sora ki la thwet bat wat klem shong that ye ki arngut Kurim uraja Raghuvanshi bat ka sonam Raghuvanshi ki balaja ngai na du ka arpulai terek ujemang ha ka jingwan jungo ka jungki ye ka thain sora. Ha ka arterik ujelew ki kenhun pulit ringkat bakajingirap na West Janta Hills District Adventure Mountaineering Club kidang beteng ye ka jingwat ikini ki arngut ki brew. Udron bagi pulit ki penher na sun ulapin iye ke wei ke Metiap hatrai riat sharum ke jakayeng kali wei saudong parking lot hariat arliang ha Khubor khat wei sau pramen step. Na ke jingjenjar palat kalenti lepelong ye ke eksamen da ke kong idil arkentan MCS Executive Magistrate sora ha ketei ke jakayeng kali parking lot ha Khubor la shiteng hadu sau beje ha keni ke sngi. Ya kini ke eksamen Metiap lale ha kejingedon lang ki sakhi satar na kini ke than. Ki bahayeng jong uniu bayap kila ithu ekamet jong bahayeng jong ki ne kidak kishin lani kitatu ha ke keti kamon jong u balatho raja. Na ka jaka balalap ya kini ke Metiap ki pulit kila yo ru ya ka sopti kenthei Shillong khot ke LCD screen Vivo mobile phone ka smartwatch ha keti jong uniu bayap. Kini kitiar kidon hakti jeng ki pulit panle gijing thokit padon kam. Ya kini ke Metiap jong raja lekit chenigrims banle ki postmortem banlap ya kedauten rai jong ke jingyap jong u. Ya kelok jong raja 4 lap hadu mentah. Ki pulit kidang pelong ke jing thokit halor kini ke jingyap jong u raja. Kajing tereshitom jeng ki pulit mit bat sngi ha ki prasngi balala kalalong ke bakra wat lada kamariang kamshim la ailat na kajing jur uslap kal air bat ulo barben. Ya menta kumni ki pulit ki lependrung ha ke kes penyap brew bat latung ya ke kenhon tokit banyak Special Investigation Team SIT banwat ikidau jong kajing yap uraja Raghuvanshi.